de chinya manya bangana bangtare paren bang doi de chinya kali kan yo chol ri chana nge de kit di tanga dong ya go gen ki dong anga de ro kari je ni dong ki be di e yere be ya ni mo kal ki wa Minio, can you go and Vayena? Maya bangana bangara, paren bangadoi the chinya, the bangana bangara, paren bangadoi the chinya. Chai can yo jolly chanang the git. A year did a dongy a go again to the donga. Courage. Yellow bed, we jockey bad, we jockey bad, Bangi, Kani, Romigan, Jingle the tag up again, Yelly Lanigan, cut men wagon. Tag up again, Yelly Lanigan. Kating abamo loronian Sunigin Makipana War we won yin a jok mena bear whatever ki ba posh ena dogo yin ke bol kanyini benina kobuan kene ka kwajuan gijimeno kwajuan ke yi ba yinu kada bagwogi kiri ka woche go yin kene wodo da diejo ke kwaj ke pa o wo tiam wan ama yi ko kene de la mi wan nyot de we tek wo we are yina yedi yina akobo kene koba kom yin mene ko magani gano yel wan ko magani gano we wan wodi wan ya shiberia shingi ya shibe nyigi maga anudo ke lan ke mago bi lan tiyo wo wodo bera yinu jiaga ke bol kanyini ina radaro Yesu Kristo we amen yimadian ke guar menini o bagi madoj kene jok pochwa kiel nganywa ke pod mi menini ayol jinub Sudan shang menini ba shang mi medepio mena bene pod men wok go ke un piar wida kiel pod bermi pod chigo pano kemal bagi madoj ba chang me ber go tek shar ki dier ji pedigo medo ke ber shang menini achanga jamagir not me ba yang kashiken jog ba poch ke pakani yida pod daji megir me nu wan chang menini o ud maga potio a bere ba yot kini o shiang ni bere nimi ka bere no di shangtin ke bol kanyini ayede ben kini wa nyagwa ke kwajo ke jok ke bol ni o jam maga bere kwajwa ke jok kany ba jam maban shang menini ayole shang goga bikel abede kini yabe bi lan ke chukon yabe cha gwet mi ka ko bia kini ke shang no be chang me gwet de ke banka kidije win mia ke rasid men luang yan no ya luang ben be nywa ku woda ya luang ben be kwad ke lan ke ji ma ko no ke lan kel ayodian kini dodge kologa match amu yo jok
ko logo e yuwi na kido jwak rasit meni nyoda keni jwak dwade keni o gwak mi kon mena be ko cholian yen o ya goga ke ber mogni o mogni ke pataken kanga bere keni wanu chogo ke kwach da koba riyo mundada kobo yeso ke yiponye mi kon akoba ke bere waji maga ponye kobo kon ke gijmeno kad be shuob gijmena malmena ko ben ba keni kolloga ko ba ulingen kolloga ko ba ulingo igen mago ko bun ulunyigen killing menini ba wutung mena go ko bo Yesu Kristo we chang magir gijmenini ni shuoba ka ko bi o choga ba ling de Yesu chai ki chije ke mogni ba keni yin rumi ko miro ke maga ko bin de lokeling de ba rumu ke maga ko ba jimogni go mogni o midgen wala mogni ba midgen wa ben wa ba chaka keni wa bere nyinge onen kologa mo ko mwa go jede ke yide ke kajigen ke e pedaji rumwa ke maga ko bo Yesu keni kologa maga olingen mago komun olingen menini kologa yin yiba war nyigi nyigi magoni piyo chugurenya ke ka keni yiba ngadgen o yiba wargen ama word ba gi pen ma jo kalimal keni otin ni cha mai gon ko war ni cha wi gon ko war ni cha tiang dong ko war word ba gi ma jo kal jamal de shang magiri ni yoro yin keni magane be ni pat ke beroton gi jamana dadi yukop yingana ba war e nyigi yingana ba war e magatoni ke boli Yesu cha koba kene kologa maga olingen maga kologa go olingen mago ko bugen tiyo olingen ke kanyini jok ena chake nyigi ena chake ji mago yangaji ba kene waryin choga yiba war meni nyoda kene chiga maga mujo jok menini chig mogni gen no pod kashiken gena ba mi do e ji maga ko ken woryin ke bang menene ba gi me ber go tego o nyoli ponyin ke ko bu jok ke pa kene bena ko mogni o bangan logo jok pa da moge o bango logo jok dem maga ba mogon gen o bangin o logo yen riau kop mo ko bian kanga be wono choge ke kwach ba koba e Yesu Kristo we ke iwanya e ba chi ke iwany me John piar widabi kwan mo nyada dar piarabi kwan mo ganyanga tono adap Yesu ko ba keni antum anqiya gijemeno o wi wunu ba jimadu gijemena we wunu uberu ba jimadu ke nena ba ken ba koba maga ko bugun menene ba gi penya kel kele jam maga wiwa ken o wadi jwa men ba gi jakel men wiwa o wadi jwa ke pa ko ken o won gon ko waji ke pa ken wo de menene eno wiji gdugan wo de menene eno ki chungwok ke beji wo de menene eno ki ju lel ka kele biel wok word mi Yesu Kristo we ena go komen ke wani John akobi yana ba keni word menini yeda tago mo we yin o yidu word menini ba word matek ke bang meni per go tag ke no o yin o yigok ke ber word menini jam mo be ga kwajwa ga kale yan ke yuwan ni mi kanye goga kanye benya elan ke kwaj ke war ba war kanye ni kanye de yan o chugo ber kene ba molo kanye de yin
uchugo ber kene ba bo kanya do yin uchugo ber kene ba de changa kanya do yin ke ba kene wan jok cha ko ba ke ko ba saad ma ga ban ma ga yi bedwan apa ko kene ko lo kanyo benen ida ji mo yur ke bude pien meni wanga kene ba war uda ji ma yur ke yang ai bak meni ba de chang uda ji ma yur ke yang e ke cha gur meni ba bar meni nyoda kene wan jok wa ko ben ke beri saad ma ga ban ko mla de chang tin ke bang meneni doj kene o yin yu kwa je kayan ke bol kanyen ke ba jamo ber kwa jwa gijmene yang mal aber go kwa je ye ba ko ba lingi twak kon gijmene yang mal ba ko ba lingi twak kon ene jok ke wan me John kwan ma nya dar piar kwan ma nya ngaton piar yo wida biryo ko be yang kaini ba kene yeso o ko ba kene diega chwaga nyi lingo gen diega chwaga nyi lingo egen ogen genganyan go logo e banga ki bang menini yadwa kene wa kwa chwa ke beri ke beri ji magane kobni ba go ke bede migen ba dier yina juanga nganya pedaji yina juanga nganya rumeji yina nganya bedeji yina nganya yedi lingeji yo mana lingoji ka kam kobe yina nganya magani yo mana lingoji de wo yina Yesu Kristo we gejamana kwa jan ke yina ko mok kene diek mogi chwagi ni lingo igen ya kwajo ke berdano mena amaga kan malaj ai chwagi no lingen ya kwajo tio ke berdano mena chwagi benye lingen wo ya kwajo kene nyudrien ka yibe ko ba ka gon ni ka benin ka yi ko ba ke Paul ka kobo yin kene yina yel Shaul apongo guru wanga shianga ni bene shianga kwanyo yin kene nyudi nyalani o chwagi lingen ka pej kene yiba men ka nyudi yen kene yina yel Yesu men wangudi yin wo ya kwaje ke barji moga benye ling chwake ke ba kene da no mana benye ling chwake achanga no wan e bakami neno yina ba diel mi neno yina ba nyi ke yi o dwado yin keno be e bakmi o chwage go lingen ke bang mani ya kwach wo yina jwok yina yedi yina chwage dojo killing we nyege magani wo e nyudigen ka maga kan malach chwage achung ba lingen ya kwach wo wiya keni we nengen ki o kon pio me ben gan boli o ge linga chwage wo wiya amadan man yibi boli benyi dok e bongin makobi yen ama yiba jwog makoba ka yes chang ben bene gijamana kwajan ke bere dani mene anganyo yina Yesu Kristo we amen kwajamana kiel ya ejuwan mi Luke ayola kwan mo nya dadar piora bi kel kwan mo nya ngatan piora de wida kel jam mo ga bege ko jwajwok ge kelian ke yiwan dojo kene ka rangi wan jama yudo yin ke yiwan log yin ba kwach ba gi ma ber go tege shar o ba gi ma kon yin ke fa kene ka log mo ni yicha ben bol jwok yicha e ko ba kene ben ma ko biyen o mogni god wadiano go gogen ama ga ba gog ko logo gog o wendo gi poche ke bol kanyini ke mogo gog tio o karang wanyin da mo modor ken ga kawin ke fa kene wanyamanini da jamma manyodo jok e wanyamanini e ba jamma o ke ba gog ingadman gena tiare e Yesu Kristo we ke bangmanin ka yewange e jokere jamagni ida yo me shungen yin
ida yo me shungen yin ke wan mena ko biyan ba kene ko mo yan kanyini ba waji lazaro mena bere wang chan ge ke jar kar luob mena chop nyak mena chobe kam jal kar ayanga eyorang kanya tingol wangon mal alit gon abram alit gon lazaro da kop ma ko be abram kene ama ko kene we lazaro or kom lab akobe abram kene yina yol wada actually abram kene actually na ba wada kon jini kom lab yigada musa not o yigada tingtong kologa ge ko lingo yi ji mogani kologa ge ko lingo yi ji mogani achanga dada mano dudo ke to ka yigen ko buta mini ko lingen menini bene gijmana nudo ke gwan ke gajmana ko bo Yesu Kristo we yedwa ke no wa kwajwa ke bereji moga de changtin pe me duongo ke be de migen ke fa jalni e ji go cha yok ke ber nyimen moga dongo kom laba nyimen ma ko ben ke en yera nyimen abich ma dong ngaj go no ber nyimen mogni per ke bede kon e ji go yon ka bereji moga dongo kom lab ke fa kene bena beden bene ni ana bedo nyimen de yuden kene kologa ena rumo ke la ki yo ena ngo beno chai yigo yonga ke ber nyimen abich moga bedigin per ke bedekon yigo yon kene kambe no kologa yana a wan kanyeni yabda kene nyimya ge bi ga kanyatio de yadwa kene nyimya yire dana moro jokunegen oge duoge yo e jok oge yire yo me yogen yigo yonka ber ji mogni ji moga dongo kom lab ke ba mane ke bolani daji manut me yedgen de pe maduang de changtin madaling ko be jok ba gije ma megwa kanu gwa e kwa menini ni ka yongo e jalni ke bereji ni men moga dong yedwa kene wa kwajwa ke bereji moga nut anganyin ba dier wo wiwan bene yin amuj gaj mogni o gaj mogni ba diera chi ke wang de wo ya kwaj wo jok ke de kalwan ke dier daji gidanan genri wan e bak mi o pe me duong ishar ke pakane da kuju wo munun majak de wo yina jok wan ya kwajo ke bere nyigi mogni ben moga anudenan yo kujigen a dier kujigen a yin yi kujigen de tag wodo ke beregen ya kwajo wo wiya ba kane we mogi waya kobo yin kene we mogni gana nyekat gana nyur yin pio odan we mogni o yire yo me yewen o yo me yi ya kwaji wo Yesu Kristo we kene we mogi geur yin be kobi ji mogni banyudo orok mi gan banyudo gan ke kobi yo banyudo gan ke kobi gijmana anen gan wo yin Yesu Kristo we ya kwaji wo wiya ke ber ji mogonut abudo ke yed penanan ke jam mogo aramo ke delgan ya kwaji wo wiya ba kene we orang maneni logo yin ba yo me yogen me duoge yi me yomge yi wo yin Yesu Kristo we bene ge jamana cholian ke yi ke bol kanyini jug diega magi jugan wo wiya ke pakene chengi dalot me duo shara ka lidi ngadamana mena a kajigin wegen ngadman mena durugan kanya durugin
ngad man men ni rang ka nyege ni kwa nyin ka ga ni donga ka kan ka kwa nyo yin wo jo ki bang man ya kwa je ke ber ji mogni ma ka ni ya gan wo wiya ka nga ber ga no ka do kom la ba kanyani wi yu de gan wo jo ama ke ga je mogni yi ja wo ko ba kani dan ka ma ka do kom la ba kanyani bong yo ke de ma yeli wo wiya yel gan nyudire gan Yesu Kristo we. Amen. Kwa jamana kiyali kwa jamani ni kalwa ka yuwanya mi Luke PR kwan mo nyada dar PR kwan ma ganya tan PR wida bikel koba Yesu ka kanyini allazi yasma minkum yasma'u minni ngano lingo ka yuwun ngano lingo ke yuwun o lingo ke ya chang magiri wanye lingo ke wonugon ke lebeji maga tinga mal a ponyo mokan ba gij madoj kene o walingwa ke woda mi gon ke lebeji maga lebe gina kiden ke kop makobe wa de witunga kielo dwadwa o shuop nimi ka koben kene koloko da ji mago ling mago ko mo wun ji ne tio ge ba mano lunyi ling ke koba wa kwaje ke berji maga anyi lingo ke won jok ke lebe ji maga anyi pon kwaje mana bego kwajwa ke bol kanyini ba kene Yesu kire we lunya kop kegin ama ana ko ne jini ga ko chogo ling mena lingen yun ji ko chogo ling mena lingen ye de ba kana jini tiyo go lunyi lingo ki yukon bene til ba mena kido ba kwajan ba dier wo wiya ba dier wo yina jwak yina Yesu Kristo we bene maga ko biyen kene ji mago lingo ki chwaki ulingo ke kobi ge ko chogo ling mani mena lingen ke yiji wo de ba kene go lunyi ling tiyo ke yi ni ka kobo eting pana chola samra kanya lingen ke yi ngana kobo gen yi ge bi ngane ge shan kene won wo ye ke gon pada kene ama wo linga yi de mana won kere won wo lido kenyin won wo ling ke won kene en ba masaya wo men bena gina gogo yin ke bol kanyini ya kwach wo jok ke bare ji mago nuta nganyina nan ge lingo ke woda ke lebe ji mabban mago ponye ke woda mi ke komla ge linga ke yeda mabban wo de ge mana kwajan ke yi ke bol kanyini we chwagi lunyi gen ke ling ni kanya ling chwagi e Samuel e ba nyotin ke kangomi we chwagi lunyi gen ke ling ni ka kobe yini ke kanyoni kene ji mago lingo ke yiwon go lunyi lingo ke yi we nyari menini we wuade menini chwagi lunyo en ke ling a yina koba ke gon a yina chwagi lingen wo ayina chwagi lingen ke pakene ba gijma kobo yin keno gijmanini benegine ke ba shuop mogani ke tere yin yina radoro Yesu Kristo we. Amen. Kwa chemena kiel ba ji moga shet chiang maga pot duat mana duat maga pot ya ko ke ya kwaje ke berji maga shet jama shet gen ke bol kanyini ya do akne wa kwajwa ke bere ji maga shet do irach raj maga gogo ngadman ka ji sheten ke kaya chirkin gijimana nyechup ba kene raj manene nyicha pot balgo ke shet
o ko magni go yodo wa ke e wan me chak da nyala nyilingwa ka nyingo chola Jacob ay ka do boni chola Yakub nyalni ba nyingo chola ko bokano ba ngor ba shan ge wero ke ngor shan kar nyalo nga waj magon ba kene shan ai shiga i gona shiga kwalen ke pat kanya ko be mai gon kene yin bodri yin ke pa kundomia ke pa na yun ke pa kano miyo charum ko ba nagin ke pa kano miyo wade nagin yin ka do to ai kat Jacob kanyene i go kwalen ke pat meneni o mena wi ngajo gon acha yang ka kwalen eda gi mashedi shirato mena ndware podo komogon aka de kunini abede kunini anyome kunini anyole kunini ni ka nganywaen gije mana lunyo ke chuobo ke kunini ba kene alunye shet iraj mogo kunini ka e dudo ke pajmenini ay go cha kwalen ni kanya kwal go igon gol mai gon kanya dudo ne cha igo ke kwal ay chika chedo gi mek e ba o men dwa nagi kanya gode kunini amma ke un piara rew riya ka chobo kunini ma tega shara ka riyak menini anene kene riyak menini dwa nagi angolu ni chobo kunini ba kene acha duoto ay go cha kwalen ke nyologon ke manogon adut e bonga luobo ke kamgen ke neyigon ke kanyini ashe daraj adaw shi daraj kunini anan ke poda kanyini ji che daraj kanyini kaja wada ganaban de anan ba kene rajo tiyo alunyo ke chuobo ke mire mogni me anan daji manut ke podo bon moga nudo ke ya Uganda moga nudo ke ya Masir daji manudo e kaja katgan ege cha yom kajuni ge cha yom kajuni anan ke kunini ge cha rum ko ko yo kene go bi wogedi moga kalgan ga cha ege pinke mena ba ngochi ya ke kalo pajmen a wat men ngo o kanyan o kale wokke pajmen ji anan magir go rumo kenaw ji ma chere raj menini adoga logan adoga log bangan bade gin o lunye ke chere tiyo ke kajuni kwachwa ji ma go chere jama chere gaban yed ma go chere ji o jam ma go chere ji ban de kwachwa ke bare jama chere ji kwachwa ke bare ji maga dwade kabo ke yo kene lo o yo bodan bodro pada yo de ba tiam ginini ba yaba yo ma yel ginini ana dwat kwachwa ke bare nyimie ke kaja degen maga rum kene o gadu ga kachiken ke ba kene kuna ngadgen ayo degen kene kunini ba orang mate yang kunini nimi kanya arango e tieng Israel podrip di siangtin orang arang e tieng Israel ke podrip daji manu de podrip di siangtin gachi orang ko orang maperkemenini ba orang mate ka kalau orang mani ya kom nyolgen kalau orang mani ya komgen ke jarang ji orang mate orang mani ba kana oyelwa kanga ka kwa jok ke pa kane jok ene chogu chingon ke chipe ene chogu ni ke yel ke dier wo wiwan ba dier kane yin kere a chogu nyege magne ke yel amma ba gwado ke wanyami kane
yin anyi yeb yo ke kanyabong yo yin kere anyi yeb yo ke kanyabong yo ya kwajo ke tiel mal ke bare ji mago adware shet jama shetgen ege rungu dwa kit kanyamaga kene bene kanyini ne low o yiga bodga kunini wo wiya ya kwajo ke bare ji mok ni ba kene nengen ke pyo ke ngich o jam magni ngichgen o jam magni shetgen way mag shet magni nimi ka ko bo yin ke wanyo kene tega mana megi won ba tega me shet wo way pado wono shet da wono shet ya kwaji wo Yesu Kristo we kene we wadi we nyari mana adwada shet wo yabwangon ka we tega manani gogo ke bere mi gon o geje manani gindwa chediyen we beda ene shet deko beda ene shet yina Yesu Kristo we ya kwaje tiyo wo yina juanga neno anene pedeji anene rumuji anene bedeji ya shede jama shede ke ben rajmaga shede ken wo anan gadwa lunya ke shede kedi wo wiya ya kwaje kani we yibi be tenyi rumugen ke bol kanyuni ama yina koba kani shieni ya komangana nye jangara redan wo wiya yingany wo ke kaja jangarigan ke jama ige jangarigan ke wad maga ige jangarigan ke jam yomen mana chubo e jangro ya kwaj wo wiya yina Yesu Kristo we kene kobo ke yed pedgan ugayidiga yoma tonga oro mikan ke boli yina jonga nena bene ke jamana akwajan ke bargan ka we yugan uyeb yin ka we yubi be kobo kegen ne ka benin ka yi kobo ke Jacob ke bango un piarar yaw e yiba kobo ke gon amma ga ko un piarar yaw e twage benyilingen ke un piarar yaw ka tumgan yibi ka yi kobo ke gon ya kwaj wo wiya keneji magni nyigi magni nyudga dier mane yang piewe ne ka nyudo dier Jacob kene Jacob dog pin mane di mane ba mi we yu ko ba ke ji mok we yu ko ba ke yada padgan yina jonga nena ke re nyingi yina Yesu Kristo we amen woling wurmana do ling waket mani ba wor me Mary wor manini aworo Mary kanyaka de bekem kaka de bekem Elizabeth ishingani ana wor manini ke yida Elizabeth ke pakene acha ko ngelin ke wor ke Elizabeth kae bedo kalkanyini gidi kanya po de John pin ya Elizabeth kae do link wor ke wi John men ba wor mana wor ke golni wo yu lejan kama kal piwa ma piwa nyimin ke nyingi jok ngana ba yina ama nya bang mena bang paragon aparen bang adoy de chinya chage kan yo chol ri chana ngade giet ya gogen kigedong karije ni yong keber tienga ni bogi kidri ben wormi Mary meneni gina ko ben keber wuato kon ayol Yesu Kristo we ba kani Yesu Kristo we go ni yong ke bereji maga anyingadi kidri ben Yesu ana yudo Mary a ko ben ke wor meneni
kene e Yesu ni yong ke bere ji ben maga ni ngadi ke rij ben menini ba wor ma chago e Mary ke reme de pio mena chobo ke ba ngina goge jok ba ge ma do shar ke manduang kini o ge mena agogi ni jok logo yina ba wor mede pio mena megi jok logo yina ba wor kwop mo neno yina ba pielo yin kwop mo ne gelogo yin ga ba wor ke pa kene nyantin manini kanya chago wor manini e achagen en pek achagen Yesu ba doya kiel ke jikon ena arwen ke bar Yesu arumo ke jam ko magir numa nyudi wango ye so yadwa yiko bakane wada ke ba kwajo ka kanyuni ke bar ji maga nyi bog Yesu Kristo we kene o maga ko ba ke wor ga podakan kene jo nyi yong ke bar tiang nyi bogi ke rij ben ba dier ba yina nyodo yina angjo e Mary kene bene yin ayi yong bene yin ayi de yogich mana aba dier yedo nyi yong de chengo nyi berge chegi yedo nyi yong de nyi bere bong tego ke yon yedo nyi yong de bong melungo ka gwo de mana yin kiri ka yong eji ke berdan yida tego mai yeldan mani ke gijemana we inu eji yong ke bergon ke bang manini yina Yesu Kristo we nimi ka kom yine Mary kene eji nyi yong ke bere rij ben ke bere ji ben maga nyi worin ji maga anyi yomi yi wo ya kwajo ke bere nyigi magoni wo jok maga de kop ka yed pedgen machugu luango ke logo yi ke na ba wor ne kanya bere ba kobo ke pio nyaare yol Mary ka kob magne go lunge logo ba wor ka wor menini di chantin ana nuru ko ba ke ber Mary menini kwa jama na kiel kalian ke yuwa waya nge kwach dana mena gonya ka wen yo duogi ko logo bok menorum waya nge kwach bagi mado char ke menduang kene o yirebo ke yan ke kwach men kwa jama na kiel kalian ke yuwa mi Matthew kwan maganya dadar piara yo dabi kwan maganya ton piara yo widabidak gijamana yang kanyuni bagach mana kom ken daji maneng dadan maneng ke jam ma ba piar ngin ma ba piar mana kele mega bich mana kele mega kel ba kani ke kanyuni mana ngana ba mi go ba kel mana adal ka ba gok ke bara kel manene akel mana bonen kanya bene jal jam gina ko ben ba kene kaum be no kwanyu nya kiel ni ke dano meneni ka meguen nyala yede dano mena yede piar da mena meg piar ke kanyeni nya kiel mena bon akal chengane ni ka meg ngana yede piar ngana yede manganya na megi alidin ke kanyuni Yesu chawa ke kob tiyo kene maga megwa ko bonwa maga megwa de ko nywa pin gina megwa ko wede ko laye ke go ke bergon ba kene gogwa ke gina megwa o gogwa gina megin o gogin ba gije ma bergo tege shar kene o gogin yan ka chunga ke bole ke kanyini ya goga ke bang ka yeye gina megyan kene chung mana chungya ke bole ke kanyini anywa ke word men ke yin ke bol kanyini akwaja ke jok ke yin ke kanyini
ba bang ye gina meg yan kino gog yan ena gog ya en yadwa kino o yin yirebe ke yan kene wa kwajwa ke bere ji maga bon jama mege jok ji maga bon jama mege jok ji maga bon jama amegen e jok ya ku yo ba ngo amegen e jok ba wor ne bonin wala ba ci o ci mene bonin wala ba kem o kem mene bonin wala ba kwaj o kwaj mene bonin ya ku yo ba ngo abonin ba ngo akunyi pin de gijeman wadian o yire be ke yan ka kan ke kwaj ba keno o yi kwaj ke ber gijeman amegi ke jok o gijeman ni nen e pergina megi yin o tiyo wa kwajwa ke ber ji maga abon jam chakke kwaje ke beri wakadwa ji maga kiel wo wia yana chungo ke bolien wo ya kwaje ke beri ya ke tielamal kene gina megi yan ya kwaje wo yina Yesu Kristo we ba kene yebwanga ke o yangija ke we maga ni nengi ke buona ke jamo nyi mojin o yangija o nyingijan wo Yesu Kristo we tiyo ya kwaje ke beri nyigi maga au mi ke neng ke jama megi gen o jamni anan ba bono ke yiken wo wiya ya kwaj wo wiya ke bol kanyeni ba kene we yibi be kobo ke gen ke gaj mogni ka wi ge kali wok ke buon mena no do ke ber mi gen we buon mena ni nyigin ke ber gen wo jok ama ya da kera mana atibugo be de changtin a chagi tui eba nyawang akel gidi kanya adonga na go ba yama duong wo wiya ya mena ni kanya kide kod go pin no de buona engana kide kod pin de ber ngan wo ke ne chang mego bi ka ya mena ni odong ko go ba tip meto go bed wo wiya ya kwaje kene ji mogoni maga bon jama bon gen we maga nyinen ke bon yeb nyingen kaya kwaje tiyo yina Yesu Kristo we ba kene we tago mana mujin we bebe goga ko yebere migen ka we giji mana megigen wo jok we giji mana ne gogogan ke ber genini ni kanya bede gami ngana ba gami gog mi go mane benyi bonen go aber kene ba gami de aye ke gog mane ni kene en ba giji mana lunga ke gog mana konyo ji ka ji magir lunga yen ke konyo ka ji magir lunga yen ke gam ta chingo ber ba ching ma gam ji ke le mena le ken go ba ta go mena go ke bang ye mena ye gina megi yen ya kwaj wo yina juanga nen anene pede je maga bon jama megen amigi gen wo Yesu Kristo we gene ngoyin ke piu me yegen gina we gen kene gijmena mujin nyi mujin ke ngany wo mi o nyi mujin ke longo mi o nyi mujin da ta ga mono ke ngaji kon nengen ke ye meneni ka we ga gogan ke magani ina Yesu Kristo we amen kwa jamana aigo kadwa ket kwa jamana ni kale yan ke yiwan me chola jamana ne John ayola sifroya kan maganya dar adab kwan maganya ngaton biaru dabi kel kanga jog meneni kanga jog menen kanyuni gina kobo ke ber kanga meneni ba kene ke kanga meneni daji jimo yang kanga meneni ba kene gedar tien kanga meneni ba kene gedar tien kanga meneni gejemana chobo ke kanga ni ba kene ji gedar gabanen gabalip o gabale de gejemana kobo tien kanga ni Yesu Kristo we kene mena yin wuna jimak wungo lapin yantoka akaza la anaka fatir walaysa baridan wala haran
ana musmaun atqaqa min fami yungu liapin ke doga ke kanyuni ba ko badan kini wango yeben o ga nyigen ke ber mi gon o bed ba bed mi dar bed dar bed dana dar ke pakene eji mongni tien kang mongni gijman do yigen abiba jak ba dar okay dar ena nut gen gaba ngich giche be gaba mak ke pakene akob kene yiba lip yiba let gaba ngich kene ga ya gaba mongos gaba mak giche be gaba mak wutungo degen kuch de ke nen gon ana yol jok ba kene e jini ga dar ji mo gon no jien e ga kuch ba kene ke nen gon ba kene ga dar ya kujo ango ayidaro ke ye gejemena adarin gejemena awini ineni ba da mo da bango ya kujo ji mo gon ni ga dar bango wi ga no ga be ga dar de gijiman wadian wa kwajwa ke kanyene ke bargon wi rebe ke yan ke kwajmani ni ba kane wa dura gina jola dar wok ke berji anganyin ke jima ko kujin bene gijimana abego kwajwa riogen ke ko magani ba jima ga abanen ga bangit gaci ba tianga yei wala gaci bere wa ji menuru ye gaca ne kene gane nga ba tianga ye ke tungumek ke utunga kela ngi ke ndege na jime nuru ye ke tunga kela ji maga dal ke ngich gana be ko jwat yow wo wiwan beneyin aba jok mena ngan nyigi maga dar maga kalgan daro migan ba kene ge daro ko ba chungan ke banga bere kene ge dar ke fa kene maga kop gan adalo ke yide ke yo me gogen maga ba chij ge daro e chij maga adaro gok maga adaro jamagir nut ma wigan o ge dargan yo mena gogo way magdar ke bedegen wo wiya ya kwaje kabol kanyani kene we dara manani duri wok ke bedegen duri wok ke bedeji mago ngangen kene ji magni ba ji mum dar yeso kristo we benegina kwaje kabol kanyani kedi ya kwaje wo wiya ke bedeji mago dale ke ngich yina koba kene e abara ke gama wi ke bere ga kakele da yang mono bi meno koba ji mago ya nyogo e bak go ko bin kene go ko bin kene kal ngol ga bar modi e ka go kidga ya mach wo wi ya kwa ya ke bere ji mago adalo ke ngij riken wo wi ya benyingen ya de pedegan wo jimaga wi o ge bere genen gan agadal genen kene ge ba mak wo wi ya kwaje kene sharomi mena ni chede mut we sharomi menini ke yin e jirumgan ke lo yin e kopgan ke lo yin e bedegan o jamanga de man bene nyodo e shara menini ama yi ko ba kene yi ba shar mena bi be men dan ben gon ke kompin men nyigi magoni wo yesu kristo we ya kwach wo yina juanga nena ji ma ke be nygun ya da wu ko be kene ko logo yo yodin ya no online bakun uchu be do ko logi ka be ya no online ya online nga be yinu che go ke we bene gine ndo ke fakani ko ben
kwa jamana kwa jwa kedi ba kane ka yan ka e wanyame azaya wanyame azaya wanya gwede shaya jaltong kwan mga dadar piara dak wida dak kwan maka nyinga ton akiel de we wadaga belingo ke wor akwom ke kwom e ba dog shan mo agwer ke wanyu kwer e go pod kashigan nyiling mo ga nyi punjin ke pe yu pech be magni kwa jamana akalwa aigo bero kwa jwa kakanyini ya i wanymi ashaya 33 الآية 1 يالو وانمي أي إزايا بيارا دا غدا دا كوان ما نيوتن أكيال بودمنا يو كوجو أكانيني با كوبي جي مغدوا كتبه كوال جي مغدوا كتبه كوال كلغا با جامغن أدوه كوال كلغا با ميرميغن أدوه كتبه كوال kologo ba mede pio migen adwa kidba kwala kologo ba yodel migen adwa kidba kwala yo mene go ke pe kop kene o de gima kwalo ke yigen wadwa kwajo ke bare ji mogni riogen wo kwajwa tio ke bare ji mogo adwa ke be ko kepa wanyamanini ko baba ko ba kai wanyamanini ko mongone ko ka ji mo ci ko ba kane kanyo umin bol kanyo umi ke kwat kanyo umi ke kwat yinga na kwat ge jamano chup ba man lunye ke kwal tiyo kanyini yinga na kwat kene kanyo umi yin ke kwat ke gina kwal yin yin tiyo yiba mano lunyo ke kwal yedmo ko ganganyo yedmo anyepo de ko nganyo ke bang manini we wakwajwa ke bari ji maga adwade leng ko mego uchugo bere kene ko ba komen ko mogni gena kano ke raj piu ko mogni gena man ngana ling mogni adala kene ko yigin nga akom wadi chengtin kindaji mai ge de ya dagit makom ken dagit mi ge kamal mog dan mega bere piu go medo ke ban kanyatin ge mega shop ago dan meg ka piu go ren med piu manini ago ma kwal ba kene yo no memena kwat
e ngana kwat en tiyo en tiyo ba menu lunyo ke kwala ba gi matek ko mo ne tagi shar ke manduang mani nyoda keni wadwa kwajo ke bare ji moga yang e po tiyo ke pakeni o ko jogan ke pa joko ke ji moga yang e po ka gogan ke po ko kene ji moga ba kur yide yoma jogin ge joga kur moga de go chuba ket ama ko e nyola ko tiyo ko e nyola ko tiyo tingwa mogani bol jok ke kwach mi yemen una ji ma non kian ke lan kanyini bene jama berge kwajwa yanu ya kala kom gan akel gidi ke nyorumu wa ke kwach ba dier wo wiwan ke pa yina ko mogni yet mo ni chubo e ko ke e bedeji mana ba yin kriyeti ke ngany ke ba ngamenini akobo yin ke bare kur mana ba dier kene ngadman mi wan en che bere ba ku o kologo yidi ke yo ka e go ke e bere mi wan ba bere gon onyudan bere mi ko ya kwaji wo jok ke bol kanyuni ke bare ji maga anini migen akwal ji maga mede pio migen akwal ji maga arunugen akwal ji maga arumugen tiyo akwal ji maga jamugen akwal wo wia ya kwaja ke bare ji makni keni onyingen yebin yed pedegen kanga bere genudo ke kwalo eji maga kwalgen kanga bere genudi podeching kur maga kwal mere migen maga kwal runugen maga kwal medepio migen wo wia ya kwaje kene yebe nyingen kairemok yebe nyingen kairemokoni ke pa uchugo bede kene menini baba na kunga gen ke guok yebe nyingen kaka yurge mogoni kene gina chuben baba gina kunga ke guok wire yoma yawen ina Yesu Kristo we ya kwaje tiyo ke bare joguji maga ayaba ke yo kene uyide ke dana mujigen uyide ke dana makwalgen wo wia joguji mokni ke chingu we mogo ko mogani ina Yesu Kristo we bene ge jamana akwajan ke bol kanyine ya kwaje tiyo wo jo ke bare ji maga jago ke de mira mo kompen maga ye yin ke de pod mo ko pen chak ke pod wa kanyini kanyen wo wia oge gogen ke pe oji maga a bating uch a bating ko yide ke yo ma jogagen oji mongni jogen ke pa ka jogaji ni ge joga ko ke pat menini ko menini nger go badang yelgen yina jok wo wiwan ka nenge tega ma joga ge menini yina radoror Yesu Kristo we amen ke moga yel gechak ke mogatin Yesu ke ponyami gono ko keni elaga mi kon ayo la okwan iko meji ji moga go ke ber laga menini kene ulaga menini ngedong lidhalika aqulu lakum
inna malakut Allah yunza'u minkum wa yuta li ummatin ta'mal athmarahu. Kwab mogni ge koba ge chaka magatin de doj keno bere nganyin doj keno yikwa chatiyo ke bere mogni ke pakene bene gijimana dwat ka koba i wan jokenia akoba yeso kene yine yol Peter idale kwaj ke sa akel yo sa akel idale kwaj ke sa akel keda doj kene wa kwajwa ke bere ji moga ba go ke pako bla ke jok ugo ko ga tinga yei gok mana megen ba kan go gan ka ko biyele ci tinga yei gok mana megen ba kan go gan ke bare kini ji magnu yel go yele di ba gok mi tinga yei de yesu ci ko ba kayni kini ji magni ko lo go ni ko gogan gongni ba meno kwanyo yigen ko megeji maga longo menini ke guak menen nyoda keni yin dan menen nudo ke ilaga me Yesu Kristo we i perdan yow i perdan dan menen yuko mo ke do chol keni dan yin ke neni Yesu i perdan dan i perdan yow da guak madwat o guak yin o guak menini ba kalji e laga mi kon gog menini ba kobeji ko lagon gog menini ba kene en obe ujak ke pedeji mo ga en tok ibedi ci makoni ba dir wo wiwan kene mo ni ina ko gen daji magay gog menini o nyinga nganyo yin o run ga nganyin mo ga kalgan ge ko kene ga baji ma mo donk ye run mogen bong gi malonga gan ka go kede bong dan malonga ga pon ga ko bi joket ge pe pen ba kene bong gi malonga gan ka go ket mo ka kalgan ba kene gan ga ku dok mo ga a chugu gen ke kom wuodo mi ji me gir ge ne o ke yo me kir gen ken go go ke ber gok menini de wo Yesu Kristo we yan ke bol kanyini ya cha chwaga ke tingi yi ke ber ji mogni kene o maga gwet maga ko bo yinen ngali de komagin kene gok menini ba mano kwany ke yi gen ko me ge ji maga kiel we nyinga yabi yin ke magani ka we ga tingo yin mal ka we ga gogan ke bere gog mena cholgen yin o me ko ba kaleje e ila go me gog mi ko ba kene ji maganu ye yin yi ba at me gen u yi gen yi ba at gen wo Yesu Kristo we bene ge mena chol ya yi ke bol kanyene ko nyigi magani ka nyud ge dier mena yang yi wan mi ina jonga nen anene patachi anganya rumichi jogan jogdiagi ina radoror amen Christian ba kwajo ke ber maganu do ke ejuwan John Pierre kwan mo nyuna to na bingwen Yesu ka kanyini gina koben ba kani ya ena ba dot de inga no ka do ni ginu ko chuo ke bergon gina koben ba kani ya en ba dot yo nga no ka dot menini e gijmano chuo ke berdan menini ba kin dan menini ka yel e riogen ba ken dan menini o nyuden ke gijiman wade ni da meni go gogen e ke nyum dan meni ke nyut ke nyum dan meni ke nyorum dan meni ke nyut ke gogen e o yide ke dieg makwayen o yide ke dieg makwayen
wadwa kwaja ke baraji yo yido ke diek mogo kwayen wa kwajwa ke baraji moga tingmal e jok daji mago ke group ke eje wa